Phainai 24 January Teliamura IPFT Division Bwkhaktwi Mungiakami Fishery Department Tangnogo Rijaknani Thangwi Tongo Deputation Chasalo Koktwma Sakhlaikha Teliamura IPFT Division ni Adhongrok Mungiakami Block Amsani Lukurok Manya Haste Hapangni Bero Horzak Shep Saptai Manthai Shoktai Mungiakami Block ni Chairman Achuk Thayo Tabuk Tongo Sunil Deburma bini muchungtuino Mungiakami Block Amsani Lukurok ni bagai Fishery Department ni Bwkhaktwi Rijaknani Shep Sabrokno Hanang Pinang Khlai Tongo One by Shamuno Kafurzaga Angay, Phainai 24 January Teliamura IPFT Division ni Bwkhaktwi Mungiakami Fishery Department Tangnogo Rijaknani Thangwi Tongo Deputation Chasalo Koktwma Sakhlaikha Teliamura IPFT Division ni Adhongrok Bwkang 24 तारिख 2024 जों पार्टी IPFT Teliamura Division जों जोंनि महारानीपुर फिसारी डिपार्टमेंट नि Superintendent Thaniwo जों गायसा Deputation Rijaknani Thangwi Tongo Tamle himba जों जे IPFT BJP जुट सरकार तंगमानि सत्तेव जों जे जतनिनो मानथाय हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै मानथाय हिसाबै जतनि मानथाय सकथाय दङ हिसाबै जों दिनै जतननो सापर्ट खायो जों दिनै ओ मंगियाकामी BHC चेयरमैन मानगोनां सुनिल देव बर्मा जतननो सठिक भाबे जे फिसारी दप्तरनि जे मानथाय सकथाय दङनि आबो बिलि बन्टन खाइ दङ किन्तु बिलि बन्टन खाइ दङनि सत्तेव दिनै आ जे फिसारी डिपार्टमेन्टनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट ब आबनो दिनाय खायै ब आबनो मानियाबै ब तिनि व्यक्तिगत ब एको बुमुं लिस्ट खायै बिननो खाय कैंसिल खायै ताइ कुबुनि बिनि व्यक्तिगत बुमुं नरिवै ब तिनि आ जागाबो आ मानथाय सकथायनो ब सेप्लै दङ ब निजिस ब बुमुंरि आबो हागे सामुं टां दङ आबन बागैनो जों तिनि Teliamura Division IPFT पार्टी जों सिद्धांत नाखा आगामी 24/2024 जों फिसारी अफिसार जों डेपुटेशन रिनानि बागै जों बाध्य मावखा Teliamura Nishimi Biplobni Koktwma Chini Khorang